ئاسلیکە قادر کاتێک ناوی دێت یەکێکە لە بەرهەمە هەرە تایبەتەکانی نێو هونەری میوزیک و گۆرانی کوردی دێتەوە یادمان، ئەویش وڵاتێمە کوردستان. بۆیەوە ناوبانگێکی زۆری پەیدا کرد. ئاسلیکە یەکێک لە هونەرمەندە دیارەکانی ڕادیۆی کوردی یەریڤان بووە کە ئارشیڤێکی دەوڵەمەندی هونەری کوردی تێدا پارێزراوە. پێشتر تۆڕی میدیای ڕوودا و پۆدکاستێکی چەند ئەڵقەیی لەگەڵ ئەو هونەرمەندە کردووە و ئەمڕۆژ لەم ڕووماڵەدا میوان بەخێر ئاسلیکە. بخێر هاتی ئاسلیکە سلامەت بن. ئەم کێف خۆش بن دوێ ساڵان گەلێکی خۆش بەخێر بێت. جارێک دنوە دوینم گەلێک دڵخۆشم. ئەم یەکسەر vê salê dest pê bikin. Te saleke çawa derbas kir? Sal dikarim bêjim gelek bû min yan şexsî baş bû. Gelek baş bû. Slamet bûm, ne nexweş bûm, her tişt normal bû. Zarê min jî slametin îşî wan baş dimeşe. Dikarim bêjim pozîtîv, baş bû. Ew giring e ne wisa Belê. Di temenekî de mirov tendurist be bi rastî ji bo mirov xezîneya herî mezin ew e. Belê tendurist ye. دەتوانین بزانێکین تەمەنت ئێستا گەشتوەتە چەند؟ چرا نه؟ Ez vê naşêrim. زۆر جا خانمان پێیان ناخۆشە لە تەمەن پرسی ببوورە. ناخۆش e lê ez şerm nakim yanî natirsim ji temenê xwe. Yekê vê martê mehasisiya heştê saliya min diqede. تەمەن درێژ بیت. Gelekî baş e. بەڵام ماشەڵڵا گەنج زۆر گەنجن لەوە ماویتەوە. تەمەن درێژ ڕاستی مرۆڤ قەت تەخمین ناکە یعنی تێدی تێکەوە هەشتێ ساڵیە تەمەن درێژ بی ئەم بێژن ئیجار وەکە کوردستان ساڵێکە چاوا بوو بیاتە دا ئالیە کورد و کوردستانê de jî rewşa me de ku em miletekî hîna bindestin heta radeyekê hîna rewşa me aloze te çawa dît ev sal De ev sal jî rastî ez dikarim bêjim wek dew dilê me de bê kilandinê rojekî germ dikin rojekî sar rojekî germ rojekî sar me nizane rojekî xeberekê yanî hevalekî baş dibihî dilê me xweş dibe em bêjin aha niha Kurdistanê çêbe niha Kurdistanê serbest be em jî bigîjne heqê xwe heqê me yê rewa ye wek 7 milyon 6 milyon Kurd li dunyayê de welatê wan tune em jî dixwazin welatê me hebe yanî eva tiştekî rewa ye tiştekî normal e lê ez nizanim ev dünya yanî am çi difikire ev qurna 21 de ev tiştekî ne normal e gerek em serbest bin em ziyanê nadin tu kesekî em miletekî xêrxwazin em miletekî aştîxwazin em çiqas dibêjin aştî yan barîş e we çi zanim çi ye ew dijmin vêya bikartîne wek tiştekî pêkhenûktî daha êrişî ser me dike ez dixwazim vê sala 2025 da pirsa miletê Kurd pozîtîv bê helkirin yanî em jî bigîjne heqê xwe ev ê bibe serketineke gelek mezin û serketineke mezin bo dunyayê giştî bo mervatiyê giştî belkû ne normal e dizanî Kurdên me mesela pêşmerge taybetî dunyayê de deng dane şervanên me deng dane hember dehşê şerkirine xûn rêtiye me gelek xûn rêtiye gerekî eva bê qîmetkirin ez wek hunermendek wek jineke Kurd wek dayîkeke Kurd ez gelek xemgînim di halê miletê xwe de gelek xemgînim wekî kes derdê me navîne nizam em çi bikin wekî me bivînin îda tişt nehme wekî em nekin wekî me bivînin alîkar bin me re û welatekî em ser erdê xwe dijîn em erdê xelqî naxwazin yanî welatê me heye em ser erdê xwe dijîn lê dewleta me tune gerekî evî tiştî alîkar bin welatên zilhêz taybetî navê wan nadim em zanin kînekînînin gişt em wekî hildin jî ser hesa wekî Kurd nût selefê wan musilmanin
دوربری وانجی دولت مسلمان دیساجی چه ترکیه چه ایران عراق و چه سوریه اونا گره که هیوی نبن وکی ولات درکه بین آلی کار بن مرا او بخواه وک مسلمان و ملت مسلمان گره که آلی کاریا کردا بکن وکی امجی بیجن بنره برای می مسلمان دکرنا حالی ما ایشا ما فهم دکن ایشا ما حس دکن سرخوال دادن لی از دنرم نا از دنرم نا اف مسلمان تیجی روله که هیچ نالیزه بو جینارن کردستانه و مریا دیجی مجبور دکن ام بی دولت نکارم بجین مجبور دکن معرف سلاح در شهر بکن افجی نش بودلی مایم نخواستم خون برجه لی وکی افتش نبه گره که دنیا گشت آلیکاری ملت کرد به جاره که مرا ببینن بلکه امجی دخوازن وک ملت دور برین ما امجی زمان خواه خبردن سر بس بن یعنی زۆر تشتێکی نورمالە لە سەردانەکەتان لە دوا ڕۆژەکانی ساڵی 2024 بۆ باشووری کوردستان بۆ کاری هوەری بووە بەێ پلانێکی واتان هەیە کارێکی بۆ 2025 بۆ 2025 پلانێکی نوێتان هەیە وەڵی من بخوانا ئەگەر تشتێکی سەهەبە من ئەستم حاضرم یعنی ئامادەمە ئالیکار بم جنابەتەڕە هەر کەسیڕە کیکۆ ji بۆ کوردستانی گەورێکی داینە سەر گەورێکی ئەژی دخوازم گەورێکی داینم سەر گەورێکی تااقەتی کاری هوەریت ماوە بەێ من دەست نەدایە نا لێ گەرەکی بێژم سەوا هوەرژی مەجال لازمن زنی جیە ستودیۆ لازم دەنگی خۆڤێکی گروپە لازم هوەرمەند بتەنی تشتێکی نگارە بکە گەرەکی پشتگیریاوی هەبێ پشتگیریاوی یعنی ئۆرکێستر یان موزیسیان هەبن و ستودیۆ هەبە ئەم دەنگی خۆڤەکەن ئەم تشتێکی بکەن وچەخی از باورم از گلک تشت کارم بکم هلای چونکی دنگ مجیدانه دنگ خراب نبه دنگ تجاره چخواج مزم بی بوی 100 سال جی دنگ خراب نبه تنی پیویسته وکی تو سر دنگ خواه بخفتی هرورده بکی اوی که دمینه تو هر دنگه و اصلی خان نفس چی هر وقت خود مینه نفس هر وقت خود مینه گلک باش دبه وکی خواهد ودکی وقت دنگ خواه ودکی نفساتجی ود ویدا تو زنی مثلا او تراکتور هم دویژن نظام چوکی ارد کوله نه وقت دمینه جنگ دگره ناچه پیش لی وقت تم بکار دانه ارد دکوله و ری ودکه ریچه ودکه وکی گنم بچینن و جا بچینن تم دبرقه تم وکی کار دبه دنگ جو سنه او دنگ جو وکی تو بکار نینی جنگ دگره یعنی زحمتی پیش داتین لی وقت تو ایده بکار بینی ودبه و دبرقه و گلک خوش چه دبه بله ام بچنه سالین بری مثلا دماهون لارمنستان بون دماکو هینا جواکا کرد لوی داره گش بو خودی ماف بو سری سالان و چاوا پیروز دکرن و پیروز دکر هبو او عادت؟ بله او عادت یکیتیا سوویتی بو یعنی از ارمنستانی دا یک بومه وی داری سر سال گلک دولمند مچی دکر و گرکی هر تاش سرماسه هبیا خارنی تایبت گشت سرماسه هبیا جلین تازه مخورد کر زار را جلین تازه دیسا دکری سرماسه جی می توپ کرا پرانه کی ام بیشتر میوانم بین گرکی ماسا ما گرک دولمند به نویژن وقتی ام چونه مالا اون تشتک سرماسه اون تنبو یعنی افتش تبو تشتک کردن پر افتش تبو یعنی تایبت با رادیو یریوان ئەسلیکە خان ئەو ڕادیۆیە یعنی ئەرشیڤێکی دەوڵەمەندی هوەری هەبوو ئەو ئەرشیڤە هوەرمەندان توانیویانە بەکاری بێن و سوودی لێ ببینن
او نها مال راديو يريفانية هر چکه مچی که یوی داری ته حسابی وک مال رادیو يريفاني پرستیه لی اگر ام تشتکی بخوازم بدست خنیان چه وی داری استنگی تنه يعني هنرمندان توانن بیان دستیان پیراب بله دتوانن اره نه پروبلمه چون که تشتکی نه کریمینال اگر از هرم سترانه که خوب بخوازم وی داری بجم بکار بیرم يعني كليب أكيد خازم تشيكم يعني أري نافجنا إيجار أصلي خان أم بين سر سترانا ولاتي ما كردستانه براستي چند نفش بوي سترانه مزنبونه يعني هر كسي بهيستي انها تج كسكي 8 سالي جي بپرسي بهیستیه یک سر تبیره و تجزارو که کی پشتی سال 2000 جی گنجه کی بپرسی دزانه و استرانه که بوی رنگیه یعنی داوی لینای استرانه که بیت همنه چه هشت کو اف استران وصا بقیمت بمینه و لهمو آلین کردستان بلاو ببه زنی ایری در استران پسپور داتینن همبر چکین گران روجن تانك دا يعني افسترانين كو ولد باريزين افسترانين كو هزيد در مروف يعني هست المروف بارز دكان افنا جودانه بنرا قاوة دكاري تانغاسيه ستران علي كارد به نا عسايا وكي تو عسا بچك علي كارد بملاتي خورا ديسا ديجم ستران چکین گرانجیز بهستره شرده دجی دجمنا دجی خیرنخازه که شروان میان پیشمرگین me دوستن او سترانه پیواده کن دبهین هیزه که نو دستینن و دچن بر بپیش ادویجم شانسی ملی خصم من ستران وقت خدا گود شست چرانده اولی دا گلک سالن درو دریجن لیبیجم وقت استاج اتوانی وکو اوکاد بیلیتوا استاج دتوانم بود بیجم لی دنگ هاتی هنکی گوهارتنه لی خراب نبیه خراب نبیه دلنیام خوشتر بود دنگت ام لی گداری کنه صافه چکی فرمو کرم که تمام خوش گیومان لیبید ام جد کارم پیرا بیجم فو علی کارم مرا ده باشم بیجن ولاتي ما كردستان في مسكني ما كردان ولات مراره جانا بلد همو برانا ولاتي ما كردستان جي مسكني ما كردان ولات مراره جانا كرد همو برانا كلام كان هلبت نه او كواليتي بوچكو از دخوازم گلکی باش گلک تایبەت بە بەڕێوچوونی ئەو ڕێوڕسمانەی کە بۆ پێشوازی لە سەری ساڵ کوردانی ئەرمەنی بەڕێوەیە بەن کوردی ئەرمینیا ئەو ڕێوڕسمانە چین زیاتر بۆ پێشوازی لە سەری ساڵی نوێ يعني خاصة كم تشي بو كردين أرمنستانه دبي تشاوا بيشوازية لسري سالانو دكن چه مراسم او دابونريتات شنو عادتين ما من إدي تشا قوت كونسنترات فن سر خوراكينا سر ماسي جلو برغا وكي جلي نوبن بركو جلي نو يعني خواردنێکی تایبەتەیە کە لەو ڕۆژەیە دروست بکرێت بەێ چەند ژنەڤ تۆمە یا پراخە ئەو گەرێکی ئاسە هەبە مریشکی سوورکردی ئیکرا ئەو نزانم چا دەژن ئەو ئیکرا سووریا ڕەشیا ماسییا کو چی دەکەن gelek gran bahane avana jui deri suviti dayni ser masaxo bijn o em çnui deri me eftaş tui deri di zani herkes nikare izni bida xawan tashtin gran baha bikra li henaki tashtaki saje ko bin bizanbin waki to baş diji her tasht takriye ko mevanete bin em gelek şadın ko mevantin istifade dikin masame یا اگر نه ببینم چی بکن ام چی دکن وقتی میوان بین و ام داشتم مالین هفته هست ام گشت داشتن یکو مالین هفت پیروزبایی دکن سر ساله رودنین
vodka جی و دخوان کنیاک جی و دخوان هنگی سرخوش جی دبن لی شهر نکنم ایجار اصلی خان دناوا کردین سوویتا بریده خملاندنا ماسه براستی دناوا کردا تواده هیا لی کردین سوویتا بری زیادتر گرینگیه ددنه خملاندنا ماسه و دولمند کرن آوی او جکوته او عادت ج ارمنیانه ج روسایه یان هر ج کردیتیه نه ج ارمنیا جیتی ارمنی جی سال حضرت خونیشاندن عسا اونا پاسپوری خونیشاندنی نه شخوا دی ام جی نوانده دجین ام جی خازن جوان باش نمینن ام هرن در باز به وکی هر تشتی دکن که ماسوان دولمند به یعنی میوان بین و برچیناتشن یعنی بخون کیف کن شابان بلیزن برقصن ام درقصن جی گووندی جی دگرن گووندی کردی جی دگرن ارمنی جی تین پیروز بایا من ام جی دچن پیروز بایا مال باتن ارمنیا اف ساله که یعنی بوگشتنه اف پیروز باییش بوگشتنه چه ملت جه به روس بن ارمنی بن ملت اندم بن ام دچنه مالین هف دو پیروز دکن باسی گووندی کردی کرد بسمو پرسم آیا کردانی ارمینیا تا چنه گرنگی با کلتور و دابونریتکانی کرد دندوه و بتایبت زمانی دایک یعنی زمانی کردی زمان ما پارستیه وی داری ارمنستانه نه که روشاتی گوهارتنه نه وک بریه وقتی سوویتی روش همه گلک پر باش بو یعنی رادیو ما آزادی زیادتر بوده و دمی وی گلک باش بو زیاد بو روزنامه ریات هزه رونای دید گنده مشین بون الگاز و ریات هزه و یدن نو گندن دور بر 21 گندن کرده ارمنستانه لی ناوندا گندن کردن یریوان ارمنستانه الگازه پایتخت ما وی داری الگازه یعنی استران هدیجی گلک ناوی در باسته بله وی داری گلک رونق بیرن من نافدار در کتن از گنده الگازه چه دیروکناس هنرمند دکتر پروفسور و هر نسه هر تشت مروین زانیار گلک در کتن جه الگازه لوما جی الگاز ناوی الگازه جی خوی تایبت گرتی دلی کرده دام مثلا گفت پاراستنی زمان بون بونا لوی لنیو خزانکانا تا چنک به زمانی کردی قصه کرد ام گشت حاول دادن مال خدا بکرمانجی خبردن حاول دادن لینها وقتی ام ارمنستانی بون به پروبلم گشتا مال خدا کردی خبر داده مرا شرمه که گلک مزنه اگر تو مال خدا بزمانه گیدن خبر دی یعنی ندبو لینها روشاتی گوهارتنه گلک کردین ما کوچبری روسیایی کرنه زاروگ نوا روسا دانها مزن دبن دشنه در و مکتب روسی هنه وی داری یریوان مکتب کردی جهبون یعنی درسن زمانی کردین هبون الگازی دا که داری گو کرد نشینن اوان گنده ده هبون او جالی کاری که پر مزن بو زاروگ علمه خیلی ویه که مال دا کردی خبر دن مکتبی دا جی گوهی وان کردی دا بیهیست استا هنکی روش هاتیا گوهارتن و لی دی باف ام دیسا جز گوهیم سروان زانم حاول دادن هر تشتی بکن زاره که وان زمان خواه بیر نکن لی چاجی بکی تاثیر زمان روسی سروان هیا ایجار اصلی خان هیوی و دخوازاته یا هری مزن جبو سالا نو چیه 2025 تدخوازی چه ببه هیوی و دخوازی من از دویجم بلکه دخوازی کرده گشته به یعنی 7 میلیون کردین دنیای چه دخوازن اجوی دخوازم او چه دخوازن او دخوازن ولاتك ما هبه كردستان ما دولتك ما هبه ام جي تدا سرفراز بن ام جي خوك ملت ماين ببینن برانبر
گەلێکی زۆر باشە گەلێک سپاس بەڕێز ئەسلیکا قادر هونەرمەند لە ستودیۆ لەگەڵمان نبوو زۆر بەخێر ئەم کێف خۆش بوون هەلێ سش و ساڵی نە لێ پیرۆز بێت سەرچاوی ئێوەژی پیرۆز بێ ئینشەڵا خیر و خۆشی بێ بۆ مەڕە بملەتێ مەڕ سپاس ji bo her kes gelek spas. Zor spas.